New Trip Youth Council, Central Executive Council, haka lepo trip naitung aja pendiri latmu banpa daga city shop Professor Saroj Kanta Barik Balong Ru in charge Vice Chancellor jong Northeastern Hills University dai haka ni kasni dan apa ka school ba andai gira shubu tangga jingtho daga ba kerpat je ubar ino akakam hak nong rim jong ka ako nak jingyat baik katkum ka an jong ka nihu Jongka New Trip Youth Council Education Cell CEC minta kasni hadian ba pli limba kelab kai kebuar ba nakaliang jongka sangkemi limba presiden Pak Roy Kupar menen ilayo ban bu ada kajing thua ang teh po office jong governor ka ba layo ro punya kedu ban governor ban res ya ka kawai ni isu ka ba yedai bat ka ni ka Northeastern Hill University ka bidai bat ka jingthong ya di acting VC hang ni po ka school ba ni de halor kini kanong rem bana kaliang jong ka education cell mata kasini nila one hakani ka office jong VC ban yo banyak kedu badu handrai ngili yo ka jeng teb menin ka miet wa herno spo Kolkata padulon pai do ka sini monde kaliang jong sang nila kre ka jeng thua ka bede ban bo badu office ya community ban yo banyak kremar khmat handrai nak kada bo haban hero spo Kolkata kaliang kasang nila thai ki nong trai hang ni mo staff ban kin ai ka appointment bat kasang ni kedu mar khmat badu lasin monde agde bat kini ke issue ka ba ide bat ka jingthong u kumuta u VC mo acting VC jong kani ka school ba ni mar bang su thu ba kumbara dep kran kasang mudu menen ka office jong governor kumbara dep pisno ba u ka jingthong u ni kalang ka bo bean ni du ni kong labnong kemudian kedua proses flow kabala follow katkom ke university kemudian bat ke jingthong ya VC nomor ba katkom ke appointment letter ro jongdi la reflect ba uni de second most senior professor habok school ba lihu ke ba pi ba don ki way ki professor ki bahaswa jugo ki bolong sunya katkom ke jingtep na kaseng ngiyo jite ba don i professor S Lomsder ibadai senior most professor naka department anthropology ini di belong capable but pensimti ya kini kakam mereka bersungsi kalong ba nakaliang jong ka university kamsem la follow ya university but ki statutory provision bede ban follow ka ban recommend ya tau senior most professor ban long de ban satum kum acting VC hami po ka school ba nihu nakaliang kasang ila pun ngol limba kini jong po mata ka sengi but lada kum ka university mo kum ki buat penyat juk university kem sengap ya ka jingdawa juk kaseng kalong bag de ben replace mador de ben weng no but de ben weng no mador ya ni professor Saroj Kanta Barik uba sim charge kum VC hang ya po ka school ba nihu but de ben thung no da ni de ben replace no haka jaka jungu mo de professor R Musdir di senior most professor hang ya po ka university but lada kajing dawa jong kaseng kam orlang nakaliang jong ka education cell bar kaseng hi bor ko we jong HWC ini sa simpat ki senjam iban pitikna ba uni professor Saroj kata berik udai ban herno la de ban atino mo ya kata kasuki VC sha senior most professor ko bang ban batai budai per 2% juni ban sepet kai ka respond jong ka university